Genesis chapter 24, Mikiratari Lele, Timana Etifela in the verse 50. Genesis chapter 24, Mary Globala, verse 50, back in South Monokanako. Genesis chapter 24, verse 50. Yona refumana manzuyana ka Sesotho yaba labane le betuele ba araba bari taba ena e tswa ho Jehova re sitwa ho araba hampe kapa hantle ka yona. Amen. Leo ke lentswe la modimo modimo le shofofatse dipelong tsa rena mme a se ke le shofofatsa fela le tle le sebetse ka rena ka Kriste morena. Amen. Putso ya modimo e ratehang ke gale re le ka mona I know re setse le lapile ba ba malena go tsore ke tlala therefore ke tlo try hore molaetsa wa ka o fihle ka nako ho lona. I'm going to try and spend at least, at most, chapter 25, verse 50. Kimana moruka manzuyana yabalabane lebetuele ba araba bare taba ena e tswa ho Jehova re sitwa ho araba hampe kapa hantle ka yona. Baratiwa ere ke fitisa fela taba ke ena ya bohlokwa eo re ka ithutang ho yona nna le wena mosiareng wa letsatsi lena. Mme taba ena ke hore o mong wa batho ba neng ba hlompheha haholo ya bitswang Alexander the Great ge a bona hore wa rwala mme nako ya hae ya ho hlokafala e batametse o dula fatshe o ngola tsela eo a batlang hore lehu la hae le sepediswe ka ona. Mme Alexander the Great o bolella batho hore yena o batla hore mohlang a hlokafalang lekase la hae o ba casket ya hae o batla hore masaiting a yona ba tle ba ipule mafuba so that ha tsene a robetse ka haro casket ena ebe bantsha matsoho a hae masaiting a lekase lena la hae. Ge a fetsa ore o nyaka hore lekase lena la hae le seke la tswalelwa hore motho e mong le e mong ya tlileng funeraleng a kgone ho mo bona ge a nyaka ho lebelela ka mona ka casketeng. Ha fetsa hore ka ge lekase le rwalwa ke batho ba 6 o kgopela hore ka pele ho be le masole a mabedi ebe ona a tlo ho rwala lekase lena. O re mahareng o batla hore ho be le diloya tse pedi tse tlo ho thusa ho rwala lebokisi la gagwe. A re ka morao mafelelong ke batla hore ho tšewe di-medical doctor tse pedi ebe batho ba 6 ba tlang ho tshwara lebokisi la hae ha ba le rwala le etswa le ya mabitleng. Now ba dumellana le yena hore ba tla etsa jwalo mara pele ba re ho yena a ko re fe mabaka hore hobaneng ha o batla hore lekase la hao le dirwe ka tsela ena. O re lebaka la hore ke batla lekase la ka ba le phule matsoho a tswe batho ba bone matsoho a ka ke hobane ke batla ho ruta batho le ho ba bontsha hore le ge ke le Alexander the Great ke sebeditse nako e telele ka kitima ke nyakana le dilo tsa lefatshe lena mafelelong le ge ke accumulateile dilo ka moka at the end ka letsatsi leo ke tsamayang ka lona ke tsamaya ka matsoho a empty a sa tshwarang selo sa
lefatshe lena. Ba re jwale re bolelle hobaneng ha hore o tshwanetse hore lebokisi la hao le seke la tswalelwa. A re ke batla hore batho ka moka ba tlileng lefung ba bone hore le Alexander the Great le yena nako ya ho kwa e mo fihletse. Ba seke nne ba belaela hore e ka nna ba ka hare ho lebokisi o loketswe motho e mong, empa ba be le bohlatsi ba mpone ba iponele. Ba re re a bokwa na hore bolellehe hore hobaneng ha o kgetha batho ba 6 ba tlo rwala lebokisi la hao, o kgethile masole ka pele, wa kgetha di-lawyera mme wa kgetha di-doctor ka morao. Ore I'm trying to teach people hore ka hare ho naha ya rona goba lefatsheng mo re phelang teng, re na le masole a trainweng hore a protecte the country. Re na le masole a kgonang ho lwana bakeng sa ho itshireletsa, empa lebaka la hore ke re e tlebe masole a tshwarang lebokisi la ka pele ke hobane ke batla hore lefatshe le tsebe hore le masole a trainweng a lefatshe lena a kekebe a ba thibela lefu mohlang le fihlang. They will never protect you ha nako ya hao e fihlile. Ba re ra ho kwa le hlalosa hore o kgopela di-lawyer. A re ke batla ho ruta batho hore ha o ka kreya the best lawyers bophelong ba hao, o ka kgona hore di o bolellele case goba molatong o shebaneng le ona, mme ka dihlohonolo o ka nna wa hlola molato mme wa tswa tironkong. Ka mantswe a mang mosebetsi wa di-lawyera ke ho di buella. Therefore ke batla hore di-lawyera di tshware lebokisi la ka e le hore batho ba tle ba tsebe hore ha nako ya lefu e fihlile, even the best lawyer e ka se o bolelle le Modimo hore a emise ka lefu la hao, hobane ha nako e fihlile le di-lawyera di ka se negotiate hore Modimo a nna re bolokele wena. Ba re hlalosetse he re a di ikwa tsa masole ebile re a di ikwa tsa di-doctor tsa di-lawyera. Re kgakantshwe ke ena ya di-doctor hobane o batla di-doctor di be ka morao di rwale lebokisi la hao. Or it's simply because ke batla ho ruta batho hore even the best doctors they can fail. La ngoputse ore Alexander ke batla hore lefatshe le tsebe hore lebokisi la ka di ne le rwetse le rwele ke di-doctor, batho ba e leng hore ha ba tsena theatre ba kgona ho dira mehlolo ebe ba kgona ho save bophelo ba patient. Sena ke batla hore le se etse hore lefatshe le tle le tsebe ho tseba hore even the best doctors ha lefu le fihlile goba nako ya ho tsamaya e fihlile, o tla ba bona ba itla ba re re lekile empa re paletswe. The best doctors ba ratuwa le bona ba palelwa ka tsebo ya bona, le bona ba fihla mo ba palelwang teng. It's only Modimo ya reng ha nako e fihlile a re nako e fihlile a tšee motho wa gago. Moo re batlileng teng re bala ditaba tsa Bethuele le Labane. Bethuele le Labane ho ne ho rumilwe mohlanka ke Abrahama ka hare ho lelapa la bona hore a tsamaye a ilo batla makoti bakeng sa Isaka. Mme mohlanka enwa ha tsena ka hare ho lelapa la Labane le Bethuele, ha fihla o re ke rumile ke mongaka Abrahama
hore ke tlo kgopela sekgo sa metsi e le go ngwana wa lona Rebeka. Mme Bethuele le Labane ba lebellana ba re mara o kgoneng hore re santsane le batla ho dula le Rebeka, mme re ipsine ka bophelo le yena, hobane ka pele jwale a sa tshwanetse ke hore a nyalwe. Empa ka morao realize hore ka nnete ha bana matla tabeng ena. Ke mona mo ba bua mantswe a verse 50 ya re haeba taba ena e tswa ho Jehova, haeba taba ena e tswa ho Jehova, re sitwa ho araba hampe kapa hantle ka yona. Baratuwa ha tjhaba, haeba taba ena e tswa ho Jehova, re sitwa ho araba hampe kapa hantle ka yona. Bethuele le Labane ba ne ba utlwisisa hore re kekebe ra thibela Jehova ho etsa thato ya hae. Mme mohlankana wa kena o fihla a dula le bona. Ha a bona bohloko mahlong a bona ka ditaba tsena tseo ba tliseditseng tsona, o dula ka tlung o ntsha dimpho tseo Abraham a mo fileng tsona, a di tlogella ba lelapa. Ge a fetsa o re ke kgopela ho robala, ba mo direla dijo ebile ba mo robatsa. Hoseng ha a tsoga ba leka ho negotiata le yena. Mme wa Rebeka o ya ho mohlanka yena o re a ko re fe 10 days nyana fela re mpe re dule le yena. Ha ba qeta hore re kgopela 10 days nyana, ba re re kopa hore le wena o ska phakisa ho tsamaya, re apeile o mo robale o je, mme o ipsine le rena ka dijo. Baratuwa ka o le bjalo, mohlanka yona ha a fetsa ho dula, a fetsa ho ja, ha a tsoha hoseng, a fetsa le ho hlapa, a setse a dirile dilo ka moka moo re badileng teng. Verse 56 be se bua mantswe ana a re ho bona le se ke la ntiehisa, hobane Jehova o atleisitse tsela ya ka. Ntokolleng ke kgutlele ho mongaka, le se ke la ntiehisa Polokwane Central. Ntokolleng ke kgutlele ho mongaka, le se ke la ntiehisa Meloko le Metswalle. Ntokolleng ke kgutlele ho mongaka, le se ke la ntiehisa lona baruti ba Hupsa le Meloko le Metswalle. Jehova o atleisitse leeto la ka, therefore ntlogelleng ke tsamaye. Jwale taba ya ka ke hore ge e ka be taba ena e tswa ho Jehova, na le wena re ka ba masole, re ka ba di-lawyera, re ka ba di-doctor, mara ha e tswa ho Jehova, there's nothing we can do. Ke hore fela re bue mantswe ana, Jehova o na lele no wetso latile hore re tlo letso la hae. Modimo a letse hantle mme a le hlonolofatse. Taba ena le seke la bua hampe kapa hantle ka yona, hobane ke ya Jehova. Molokolle Jehova wa tlisitse leeto la hae. Yesu o sebeditse, re bone mesebetsi ya hae, metswalle ya hae fetsa ho paka ka mokgwa o a dirileng gabotse ka ona. Ba building committee ba fetsa ho paka, bomme ba fetsa ho paka, esita le baswa ba pakile hore e ne le motho ya fanang. O na a tseba hore mohlang a tsamayang seo Modimo a mo shokofaditseng ka sona a ke ke a tsamaya le sona, o tla se siya lefatsheng lena. That is why a ne a na le letsoho la ho fana. Ha ke tsebe wena o dutse mona letsatsing lena, you are so greedy, ha o nyake ho fana. Modimo wa o shokofatsa, o sobile o nahana hore you are entitled to the blessings tseo Modimo a o fileng tsona. A
today ha re ithuteng ho mme matjhaba hore re fane hore Modimo a kgone ho dira thato ya hae mme lefatsheng lena nna le wena re seke ra tsamaya ka dilo tseo Modimo a re shopofaditseng ka tsona. Taba ena ha e ka letso wena Jehova re sito bua hampe kapa hantle ka yona. Jehova a le hlola lefatshe mme a le fe matla ka Kriste Morena.